Bapak Ibu, kalau saya ngomong esensi substansi niku jenengan ngertos napa mboten? Oh, mboten. Esensi substansi niku beras ketan didang. Kolek wis mateng dimbel-mbel, diseni abon, dibuntel godhong gedang terus dikai beteng dipincuk. Jenenge apa? Lelek badokan kok perlu. Mangkel aku. Orang yang sukses, ngapunten Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, salahnya telat. Polisi kok telat. Bukan, beliau bertiga habis ada acara tadi di sana, baru nyusul ke sini gitu loh. Sama, aku juga gitu.